belai hambai tini sini tapu media rono nor tini press conference ani jagi je phaiba bagi tini angabon kaise sanamu sumu 2021 chini TTATC hapangni village committee elections village committee election ni date year expired abun iyagulo as halono village committee elections khlainan nangmani abo khlailia abun iyagulo public interest litigation 2002 acha honorable high court case file khaijaka khaiman iyagulo court nukha bo jaga lawful tam bagi state government plus state election commission tam bagi election conduct khaya a jaga nungman iyagulo jeng nukha a jaga kaisa uje taborian alternative final robo kaisa case khaikya bon bumu ma danai hnai abono nai se date fair se khai bon bumu ake daja gathu dajaman process village committee election khlai jangai ni bo saman iyagulo abo tagibo se press conference khai saka gabama kokthum thunairam thani bo sajaka abna se chana thangla and abuni iyagulo se court finally order kha court finally order majago borok gosijak borok case non ngo nugi borok apu tinya khana hne samang loke court bo joli jaka agam masaka oboba ram kahini sita kahini hopung samane agulo sitar bab ke ne suma hasim sibla ne koto an amasa kaprokai no je state ni je advocate general abo sajage bongka sesbation ko serious very serious matter no oba hekeno somoina uto puto saw same komno daily sapai ne kut bojol jaga kut jol jamani aglo kut saka am tabu chief secretary state election commission ang samon khaise nai samon khaisina hne saka keno state plus state election commission boro saka jana bono samonta khaidi jeng next date jeng along with date bufru election khainai bufru counting nai bufru painai se abo proposal tui painai ni saka anga jomoto boro ba ke gosika promise khaika keno kut saka ঠিক আছে কিন্তু নরবতু দিয়া কাই আং সামন খাইছে ni saka কারণ স্টেট গভর্নমেন্ট চিফ সেক্রেটারি জন্য সামন খাইছে কাই প্লাস নিনি স্টেট ইলেকশন কমিশন যেদিন সামন খাইছে কাই আবার বেলাইকে বিরাট লাসিমি সিসা তাই স্টেটনি ইমেজ বাহাইনি নাই আবনো নাহারিনো বড় 24/4/2024 এক সিওনো বড় চিঠি মাসিকা কারণ বড় it is mandatory বড় additional হাপনো মাসিনে সীমানে পরে হকাকায় বড় আ সীমাননো এফিডেভিট খাই কোর্ট সাবিন বাখাই ই কখনো কোর্টে যে বড় এফিডেভিট খাই সাবমিশন খাই মানে গাবন পরে জাগান আংনানো ফুলগুনে আর ক্লিয়ার কে সিজা অমো ক্লিয়ার কে সিজা সিমেন পরে অমর পুরা ডে টাইম কে সিজা আর না নুংলাই ডে আর না হাদি কাকে ফুনুক দে বড় শাখা just the period for making nomination after notification by the TTADC regarding calling upon of village committee election জগতে অবমা খাকানো এডিসি নোটিফিকেশন মা খাইনে নোটিফিকেশন খাই পরকেনো বড় আইকে ডেট খাইছে না বড় ডিটেইল খাইছে এডিসিনো বড় হকা কুটনো বড় সামিল খাই এনকার সিজা পুরা নাই আকুইতে উইথড্রল অফ ক্যান্ডিডেট এক্সট্রা যতন খাই 3 days required in the month of November 2024 nangai enkor ka TTADC nomination apor joto khaina ka 8 days nangai in the month of November hisejak or ka after finalization of the election rule
in consultation with the TTADC and confirmation received from all stakeholders regarding smooth preparation election schedule to be notified by the commission. 10 days nangnai in the month of September 2004. Mane all jaga sajaka boro August ni simi Chennai 20 days nangnai ni sakam tomo in consultation with the state government and TTADC draft rule to be published and finalized after hearing of claims and objection and finalization of polling station. Abu joton khaibe ye tawar November jara nukha. Abu ni yagulo November jara ni pore oro sikya statutory period not less than 16 days required in the month of November 2024. Day of poll mane je dinu bulung nai 1 day required in the month of November 2024. Inka gap period before counting or repool day if any. Judi no counting ke repool judi no tongka kakai. Apur kai 3 din nangnai in the month of November and December 2024 sege. Counting hone bur sege ko 1 day required the month of December and sege. The election process to be completed by notification on 7 days required in the month of December 2024. Tamane August simi sengkai 2024 no pairi risina hene obo bongni counter affidavit. Dekho. Aur sabo Saradindo Chaudhary IS retired and 4 other respondents. Bororo boni 15/5/2024 bororo no file khajak kuto file khaibo sunobo copy khaimar. Abu niya gulo sung nasing tongka election khaijagan hne nga putbo in good faith obon order no nai tongka je boro khaijene hne promise rui counter affidavit khaijane nga chung nai kya December thangka ta January phaikya February phaikya March phaikya April phaikya or kun se khaikya ngai contempt case contempt order ne pore bor jokhon ko sima pore gaka court order man pore so minimum 3 mas nasingka 3 mas pore tabu laga pore kunu phano initiative khajega ko abun yagulo no hai taisa second contempt so taisa hai petitions by pika second contempt second contempt khaiman yagulo sungnuka April ni sing last week no khaiga khaiman pore boro sina contempt no naika naya hoi filing namara ko joton doka abun yagulo boro jokonte costly so list ti sanan putti sanan ne costly sanan puthena boro nuka je adi omoto 505 din late in jar amu condemnation namai ane boro haina taisa judicial register ko register ro ka file rohori kumino omo delay condemnation namai ane sai judicial register taisa chuno ko notice no sak phaiga je noro letter chuno rakha je nong je case contempt second contempt khaimani abuni ko 505 days late abuni taisa petition khai pidi angka abunu nai bar 15 din jara rakha abunu bisingo na 10 din bisingo taisa contempt condemnation petition taisa rikiman pore haina hai lojima botaisa nai pika abu thik da tong abun pore joton thik angka pore final case khaimani je file khaimani case number kaka abun kaka 36 of 2025 sini contempt case number comes ngai abo pani doi kaya han tongjao ka ka chang thang chai ba 5 ba chang ko nai kya nai me yal khonu ka je division bench je boni na tongmani je date bufru rules ta khain karon chief justice code number 2 ni kiba chief justice code number 3 ko chu ngai code number 1 bai code number 4 oba ke division bench chu angka naite angka bo date phaite ngai chini code high code summer vacation 22 tarik simi 3 tarik June jara
sorry 3 tarik ni ya ba ke date ko tongmani haifano hai chief justice आज डेट नो छलाई 31 सिमी 15 तारिख जरा डेट छलाई दिया अंगा इन बिटवीन नो 27 तारिख को सिनो केस काखा 27 तारिख को केस कापुरुं काकेनो आं 24 तारिख को आं फादर हाव थांफाय के आं अरो करि तानो सिन वेकेशन नाय जाय नाय मीटिंग दङै आबा के थाङा अंगाय आबन उलो तिनि कोर्ट खुलुखा तिनि कोर्ट खुलुमानि आगलो जों तिनि नुखा खाना केस कानाय हायनाय ताइसे कारण as per जों नाय फैके ड्राफ्ट लिस्ट अफ रखाय खाना बजेस कवन कानाय आइफानो चीफ जस्टिस ताला सपायको खाना बकते सम सपने छैनिया खाना फाइदा केनो सिनो के कानाय जों अबना हायनाय केसा खायदे ताबो अबना ताम बागै साताय खलायखा तान बागै तिनि अबन इम्पोर्टेन्ट कलेक्शन राखाय सिनि तिरबा हासने सिनि बरक चिन्ति पासार बो प्राय न बरक फुल खाय सुमु तामो खा सिनो विलेज कमिटी इलेक्शन तांनिया गभर्नर साना खलायो जों खलाय दङ चाइथुबो दङ कारण ताम खा जागन नुजाखा स्टेट गभर्नमेन्ट द स्टेट इलेक्शन कमिशन सिन बरनो बाहाके बरक थङै त बाहाके जोंनो साप्रेसन खाय तला काफि तनम नाय तो किबा नाय तंगलिया काफि तंगै तंगु आबा हाके तंगने यागलो जों कुटो पॉइंट जों आबा हाके सिरु खबै तिनि तिसारि खाना तिसारि आबा हाके जों सासाय मातो ताव नंगाखै तिनि जतो कुसु पर प्रमिस खायमानि यागलो पॉइंट बर कुट न अदान पॉइंट बर मानिले नंगा ओ स्टेट गभर्नमेंट कि सिनि बरन बागि नायनाय सिनि बरननि हामकर बागि नायनाय और बरन नाया आबो आइन बर बाहायके नाहरि अ कुट न अदान सबर केयरलेस माने डेम केयर आबा के बर साइड खलाय तंग काकाय सुदाबो सिबिबया आर्टिकल 243B ताई आर्टिकल 243K Constitution of India ni boro violate खाइदो आरो अब इट इज मैंडेटरी जे निनि पंचायत इलेक्शन नि थाका निनि म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन नि थाका निनि स्टेट असेंबली इलेक्शन नि थाका निनि पार्लियामेंट इलेक्शन नि थमै के आबु नि यागलो पॉइंट न ताबलागा विलेज कमिटी इलेक्शन न खायाबो ताबन बगे खाया कायसा कारण अ विलेज कमिटी इलेक्शन खाइपामेन परे चमरे पामेन परे आरो लिडार संजारनाय आ लिडार बरं फान फाइनाय आ फान होइते लामा सलामनाय ड्रेन खलायनाय कामनामसेयो खितायनो सलाम रनाय दैमा नंगिया दैरो रनाय आबा हायखाय आरो चिगन स्किम तंग आबो गवर्नमेंट होइते न मा फायो आबा हायके इमप्लिमेंट खायना बागे जेमन म्युनिसिपैलिटी जे खाय तो मा हाय सिटीओ से रकम न सिनि विलेज कमिटी इलेक्शन नि जे बॉडी इलेक्ट पाइबे खाय बरबो अमा हायके न डेभलप नायनाय का नाम सयो आबन बागे न ताबु जरा हंगाय जोंबो साका पुइलाफु कोटो जुदि न बर इलेक्शन कंडक्ट खायना मुजुंगिया हनि हिंगाय बरम न रां रहदि बजेट प्लेस खायदि बजेट रहदि जे एक्जिस्टिंग तंनाय बर बॉडी के का एमडीसी आ अंक एम र आबन साम खायने रां रहदि गाबो बर रहैया हंगाय 2021 सिमिता 2025 का आसु बसरन का उसु जरते जों डिप्राइभ नि तो हन नायने आसु जरते प्रेस कुटो पॉइंट प्रेस खलाय तंग कुट अदर पॉइंट रखा नोंगाम सुदिनि से नु जखत प्रदेश है न खलायदि आबन पॉइंट खलाया जों ताव सेकंड कन्टेम्प खलायमा तो हिस्ट्री वो लाइफ बुमा वो आबा है आं नुगियाखौ अ जागन तिरबा हावनो जों नुगु जे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुसु जरते जोंनो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खायदो सिन तिरबासानो बाके डिस्क्रिमिनेट खाय बाके काफी के बाके सगुइ दं पंचायत इलेक्शन सकाम फांगसन खायदिनि साका आपके साव
अब अलरेडी डेटिङ थाका पञ्चायत इलेक्सन नि अब बस खाइने थाका मेन पावर करी फान उनको करी अब खाइमाग्ले लगे अब चाहिँ अब भरे खाइने ग तान साका न पञ्चायत इलेक्सन खाइता नि राख्तो भिलेज कमिटी खाइने का राख राम बरन को हगा भिलेज कमिटी से पेन्डिङ तमन अब ना आगे खाइदि पञ्चायत ने ओलो खाइदि ना पञ्चायत ने अलरेडी प्रोसेसिङ थाका नि है गन पञ्चायत को प्रोसेस एडभान्स न खाइबो भिलेज कमिटी ने इलेक्सन बाकी एडभान्स प्रोसेस खाइनिया आवन याग लोनो बरक अमो सराय सराय के अमो बरक एफिडेविट सबमिट खाइके कुतो जे अमसुक दिनि सिमी प्रोसेस सेंखा का अमसुक मानो पाइनै किन्तु अब ताल गबर खाया पानी खाया बरक ग जागन सराय सराय नुजाका अ सरकार सिनि बरनो नाइया सिनि बरक डेभलप ना नाइया सिनि ब्लक सिनि बरनो साका कामना नाइनो मुसुगिया सिनि बरनो एलाकार लामा काहाम दै काहामा नंनानै खिताय नक सालाबजा नंनानै आबु बरन नाइया आबु बागन सुनुगु तमनाबले दिनै हातानि बांलादेश जे इलीगल हाइना हापाइना र नों बाखो सावन बरक सावन ताबो फेन्स जाका बाइका हामनाबा अरे न थांनानै केम्पेल बाजार लामा घर बसु थाका आबो त छैनिया आ पुरा आबो थांगुरि जा केम्पेल आवा जे बाउन्डरी जे बतला आके खनै जतन त फेन्स तरुजा पेरा तरुजा केतु जे दैमा करि जा दै नदी जे जों जीवन गोबां दङ आइनि फाइमानि यां थांमोन केदा आबखै यां पुलसि आइ तलखो जायगा गाव बिसुते हाबै जतन फाइ दंमानो नुगुबो दङ आइके फाइमानि आइकेबो आप्रु रग आं थांगुरिफ्रु बिसर रगबो पक्साइनि आरो जों जे डिउटि खालामनो खायो जोंनो बुजागै बिसुते हाबै माखैदा जोंनाबो साइडमे थांखै थाखाबायना आबादखौ लुक्स ओमफ्राय ताबो आबनो जोंनो गय दङ आ बरन बाइक न नाय केबो बाजुगुरि फैखाय बोसोर जति उनको 5 तला 6 तला 7 तला बिल्डिङ खाइ नक्ता तांगरो ताविको आसब गाना रगन नुनु बिल्डिङ तांगरो सा ओमफ्राय चिनो बरं ने जे लामा हामिया लामा सलामनो ति मानिया ति गुननि अब पूरा पूरी विलेज कमिटी इलेक्शन नि थाका चौमरे पाइखाय आरो बॉडी संजग आमन पर जेबन म्युनिसिपालिटी बोर्ड आहे जेबन पंचायत आहे आके से अब सलाम जाबो nga abo sa tabu jarati gering itong nga sakai sin barang ni village area bahake rural area bahake develop ngya angko jagi ki sarkar nayo je sin barang sato hunui angko jagana sarai sarai je sarkar totally sin barang ni against abon bagina barang village committee election no khaya takase bon kirima tongna je bon party paigala khane abo bon kirima tongna abon bagibo barang khaya hapono tini jadi khobin tomo khana lai legena khana photo ka hain hai chen photo ba women ning mai ba hai keno ga chen kono sanai over tablet second contempt is too much over against the law kabo constitution violate khai tam tom court ne order no se contempt khai violate khai tam tom ga kai bo ja thang sa khanai ga stand ni ki abo power ta tom khai ne aba hai ke chen khana women khai ne गावन बागैनो तिनी बुबागरा नबो बुजुक उनको साहका बुबागरा जों अबनो तिनी फटो बाहायनो हाय तासे मेमो मेंशन खायनो बागै जों दिया खायजा जों ताय प्लास जों आरो फाइलिं सेक्टरनो थांनो नुखा गाजागन नुखा जे खाना लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट अलि फाइसा फैसा खाना लिस्ट खानाय हने गा जों आबनाय गा तिनी अबा हायके प्रेस कॉन्फ्रेंस खाय सामन कारण कानचिन बरर कबाबो बरर कन्फ्यूजन फुनमा खाय दमो तान बगे उनको विलेज कमिटी इलेक्शन खाय जगया गाबनो प्रेशर रै तम तम निना एडिशन थ्रु प्रेशर फाइट हम बुबागराबो तो प्रेशर रै तम आइ डेली होते खाय निन याम स्टेट खाय तम केतु स्टेट गवर्नमेंट खाया बो बाके खाया तममान अबसे गाबन बागैनो जों खायनाय कन्टेम्प केस मा खायके तिनि कन्टेम्प केस मानि यागलो जों साइमानाय तामु बबा हिननाय गैया गावनो तामके साइमानम नांगो चिति प्रसार जे बीजेपी खाय तंनाय सीपीएम खाय तंनाय जे कांग्रेस खाय तंनाय जे ओ जे गवर्नमेंट जे चिन बरकनि एगेंस्ट माने बाहाय के बरक खाय दं आरामनो सानमु सुम तिनि चिन बरन ताम सीपीएम खाय ताम कांग्रेस खाय ताम बीजेपी खाय केनो निजिनि जे तिप्रासानि थांनानै तिप्रासानि जे राइट दं तमनाले नों तिनि चिरखौते
nung support khai nang nung musti ma khongnai tam bagai village committee election ni gabano bini tini ni je naharman hinga kakai all state government busu jote suno suppress khai tola khai tong suno busu jote deprive khai tong sini undu to ki sapana nai tini sunugo BJP ni slogan tamo सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका साथ सबका विकास सबका साथ फायदा nggak ceng tini nunggu tini abo buko village committee election asal dewi thangka nung talaga nung kaya nini udu sotam kauron clear bo chini tipasar ne against bo samu bo khai karchin tipasar juduno na kya kai tini khana nung bo election khai tan bai khai obachini right legitimate right जोंवा right na suggest ma fight khai ne an bangena sung second contempt petition koto sung thangli